asɛm no a wode ba ye no enye asɛm a yesere enye bokoboko asɛm eye ne bresɛm enti ma wani mre ne yenso ye ne mre why me da se wudi pacha me degrees for me sante me pacha me degrees for na me sra grace every ne ne bae pacha me free body ne bae body okay anopei wakosam ne sen wo makosam so me pacha me damasi se mama kwanya se mesume nkasa makosem entudwa me pacha sine Friday no we can se me ko see ye no there be to start kra shase kra me pacha man someone say me ne abranti bi na ewareye ne ewareye mu no me hu ni say we nya wan ye pepepe me hu say abranti oni abotre aware na nkoyi mame etimi mi oba no me ye mafem bia say anka metimi ama aware na etimi adi agina se ne be ya bika me sanso e de free aware na se de enko nti ababa mu enfiti asene baba mu na enu achi no mame bo me hu modin bia se me hwe se aware gya bia de ember because mama me tumi fu se okwa aware de nya efisem okwa aware a wa hwe se bi ya obetimi kwan afa so esiesie wasem nti bo me hu modin bia no ka chime se onpeba na me fi se bia agro bi na odi dana no sa tina me mum madwen se onpeba krapo na me de me nya akoko bi kwa ka ho a betimi ahwa akola no tina me presse bia ba ebeba nti akwanya 3 years no ibanyimo yi menyimo ye mu no minya oma miska ko hospital me bo na manese menyimo no in fact ni bufuye oma miska ko hospital na dane manso ma me kwa ka tere ma mama me so ba mu nti oba mu no na on ne be kasa no ase onya 4 months ti wase o man ko hospital nti in fact ogie penye na oma miska me do ko hospital no e kwa ene si nkwa ne yentafo the doctor ka se nkwane ntafo no na adane me isu sa tamso me kese na mama me no behwe me no na we film kakra na me tutu papa film na me sua itina akwakọ esima mapa be ye ajanka ntina bantafo na eba no sukrampo na ebro me su itina me isu na doctor ne ka se ma me isu me su me mama ne papa nyina ewu na won se mama ne papa isu na ababo no akwaye onko a won se wonuafo so obi ati baby wotim betina won chensa na osi on poti mi rese me wo a obaji mfa ba ko emma no no be hwa akola no doctor no nti emma akum me buto mi na me ba fi nti me ko so sa na konya 7 months na bibia nya sembia o enya sembia na abranti ibufuye o na mo kitchen kra ni bufuye abobo masum wanfone ndi kwa antu nyinse na menyim no bobo masum a kise na nya senketua na in fact ema na asentietim ne koso no ma nipa eba ho se adentina oyenya abranse wesa na wa hwe oba nyim bibia woduri na otimi wantimi afọ woni anto bibia mpo esiafo woni to na otimi yi wonsa bobo oba na sumusa na mpacho meso menyim me wo first one no o me prechi nti na me wo me wo report wo am si sa dia kam be kwa ma be ko tech police station se be ma me neti no kwansi no de mafaso nti bisuanfo ba mu ni adofo su ba mu ni betumi fu asem ni ko yisi ana yisi awe menyem be sa chi akwana tumi se so akwaketo wana be hwa akola no nti omotodwuma akoma na jamisu ya na ja itwa aso na me de because ti e be a week beto so na me ma adwen se me ko twa ma hwe se nkwa no mo ye emma na so mo ye mema na me de apam ho ne ma ya de egu ti ko twa scan mu no na me hu se nipa ne be ka che me se de na ye me ade me tehwe ya na me se ade bibia o se nkwa no mo ye emma na ti so makoma na fi in fact ho no na ase me hu mo nyina adwane
na me suro say ti me na mo nya say nkwa na gugu me yem na me so me nim ti mama de hu efo overhead no take hospital ekọ no ti me kwa na me ka kire o mo so na me hu me so me na me ko twa me scan e pese me ko hu se nkwa mo ye ma na me ma me de ko to ho ne ma nti mo ka se me san ko twa scan ne bio me ko twa scan ne bio no mu se e ye ne ko se nkwa na wu mu sa de me san ko fie ko fa me ho ne ma nbra na de ayere de o se mo gi me to hospital na mo hwe kwan a mfa so yi nkola no nti me ko bo me ho nyuma ba me frɛ ba ma me ka kire no wa mada na me ko hospital me frɛ ma me ba ko me frɛ de ka kire no no so o free o ye ntem baaye o ba na uma ne kwa no osu esu na me de yakopon do na hye me ho de because me ma ware na me timu no me say ya wo mu pa nti na mama hye me ho de na ima me ne baaye no na wa frɛ no be frɛ be ma no say you say me take hospital to so oba na esi nkwa na mugum yim no nkwa no omowu ti nurse no beka eneme beka sa doctor no be beka sa say ti di kan am operation no first one nti onyame because na esi nkwa na wu o mu say am atwa me a be ya okasi bebre nti o mama be duro o mu da hye me wo se be ya nkwa no betimi ya de aba in fact me bre papa me bre pa ma misuya ma menyawo kwa na ka ose mi wu because no mo de enu no ba ko hye mi ama mo sa topon no me bob na dwuni mu nyinara abi na me pri owu se ka mi wu esini nyina na be ma no ni hobi o na dwuni na me nko na me da ho no na me epini nyakopon ye madum na sini to ka che me se mame kasi nyame jimi mame boss ampaye no se alu nyame fa jimi nyame jimi but one yimi a me se owo kwa na na mesiso 94.1 na yakopon cha de ye madum akra no ba ko ba ya pe na se kama no so ba so de chi ade nyina bai na fi de metanya yakopon asi na nesi ni be pe akra no nti si esi anopa mu ano no nti eba ne sa no na ma me da ho o ma si esi mu ha mu me makoto ward nti minister ba na nkwa ne de o ma de nkwa na gu politi mu sa kwa de e fa ne nkosie no no mo ti so ward ne ma mo chima na ka mo ko de mo ko hye na sesen ti be ma ne ba na minister ne de buofu na mpatro me je bibi bom kakra tuma ekoba se omo hweme se be ya mama ndidi na ompese akwane benti no ubisa me se na ye den na nkwane wuye na amepeje bi ba manche bubisa me se ma meba na ye den na akwane wuye na me ka na kwane se be mama me ne ti no na bo mi o si be me ti mode onitima no ba nyim ntafompo wafo ni antu mame mesiro enka no kre esa se hwe wo ba no kwapo ko school isi o sisters na ti wonchen wa hai wonko asoso ne be man na ti isi o kan ne kwese be man na eden ebo wa ntempa be so na wodi nako police station si anti men kan no kre we de kase wo ti hweye sine be ya be man so betimi anya kwan no odi odwere akwana ko school wa hwa akora no in fact america sa no me gitu mu na me ka sisa dia doctor ne bibisa me ka se bia be man na bo me ne mo me ka se me tehwe ne kwana kuma ne feri the doctor ne bisa me bisa because one tia se nkra no on baby embu na ye den na makoma no timi eferisa ba emi se obo me sabe ye mo hye me na nkwa sa so ma ho odi so enti no man tempa na no mo free mu enti na doctor ni bisa me sa na me de me kan asi me tehwe wa mo dwene ho ma anti asie enti ombra obo me sa no me ni ha se de da moja ma ase no de da moja na sa se me ka asi me tehwe ye enti no o mo so ampe ho asem ka nti me ba afie no afi
edi be ya week na me hu sisi me hu si ba no na me fa bible si me hwemu a na me hunu ade papa se obo me se me nyim na obo me se na efati me which na me nim na me hunu ade papa me timi widi ade Ezra 94.1 FM. Ipacho ya content. Pacho me timi widi ade nti na ba me adwene ankole se bia bo obo me nti na ma no e ba sa nti me fi se bia me num ndo no koso a bia e begiai nti me koso num ndo no na no enti nkoda na no wachi no asetina ne mu na munye me susu na me bi kan me obi na me pamade na ware mu ye ware ye me ka chansi me pamade nya na de kotu medwuma me bo ware me mi aka se me medwuma dada kajo se anka na me we campaign aka ma yempe baby wo take wo no ne take me yempe baby take wo na anka bi ka me kwatina na me nya adwuma akra wo su o pe baby ka kra ma me wo ikunta ma me o de ne wachina san na me amehwa me hu se aware susu no yemfa we campaign enware enti me ye kakra enya sika kope be kwa me obo adi ekwaji obi kios ma me abebo bi mi se ne ma na bobo ma no na me kwaji kios na nyakopon aye ma do mi siesim kakra me koye mu kwatina mu se me ye adwuma ti me ye adwuma abrantie mpo mbi se me se bia unya sika mpo wo he na do kosiesim mbi se me da na office na me wo sika me ware ye no eya me pay me gias me fa me pay ma no fa kan de ye ho na me de ma no 3 times me hu se be ma no wo he me bia on fa ma enti me madwisa de me fa pay ni ma no wo de me de be wo me honom because me ko up and down ba nyina no eya me a enti me de be wo me wo o ma me bia fa o ma me bi so me am wo me sika me beto aduane ande edi enti be ma enti me ntuni na nsi store honom se bia obehwe se bia ho ye blue na ho ye red wamba hoda be se 2 years mini enti obo me chi na busuafo so ba mu abeka se de wa ye de ayenya bransem nti o se opata me on tontuma ene nyuma kakra fa pata me be me ampene wanye ne fum kropon de antu hwafo me frɛ ye tenase no wanye ne fum pon de antu te no di ho no nam ho na no so surprise kusua no de ma hotels ni restaurant ni o ma mo toto bread o de nam ho na fedie oboboka nkona me so aboka mpo because na edwuma mu nsem de nsika asem de onko ho oboka avide kamu no wanka hwe ankyere me se bi wa edwuma wo ye bi wa boka anase wa yesi wa wanka bibia ankyere me me hu an se be me asora na pase wo dware akọ adwuma okoye wa mba bi the 3 days mako oma oni na omo ye adwuma ma frefre omo so kra ba fie bebisa se bia wo anatina bia o yare ana me so mi okono afa na won se obi a okọ adwuma entimetin bisa se bia kise obi a okọ adwuma de wadru kopo nche wo se bia o dwane anase bia okose me se da bi ma me ko ho kubusa bra na oni ni ye adwuma pa na oni ni ye adwuma no oso nso mu hwehwe mu hu no ebusuafo bebusa me se na ono okunu tie na opie na utimi bisa me bi okọ de a me se na nya ware esansa na setina na nya papa ntinu fat na ama mu de menye ma ya ha imkuta akola ba ako wonso wotane age ejame timi koke esuri mu a na adani osu kitiri kura pon ma ya adwuma no o se mesusu me de me nam tibi mesusu bi kan metimi apebe ma no na busuafo so koma so ye de ato mu yim etimi tini papa na me kwa ha sei na me kwa afide na adani ohauti o se mitwa so eba ni ko hye mu sa 3 months nti chemeti adwo mu sa na ono a me hu se ka obi frɛ a ono a na me se na de na wo yesa o se ai waboka bi kopo no na danfo na oni ne ye adwuma be ka che me se waboka na me so waboka na o se ai wodwa na akodu Cote d'Ivoire me se na Cote d'Ivoire wo de okope den wo ho no se ai ono ko hun kwa akro fa so akodu Cote d'Ivoire ena me se okay isi akodu Cote d'Ivoire ni na wo ye no wo ho no no se ai isi ase otonton me kakra wo ho no na me se isi oko wankra obusuafo obi anso so ebo me so so tie na me den me na me no oti
na wan ka bi ante me so mehu bi a okoi me den ni wo se ofro ma me no na o ka bi a wo den e kire wo mu nti ho no afede na baba yese o sori a de me se no iska no akọ bebi a wo fampa wo yi krofum man bi wo mni ni betompa bo ko divoire ho ko na ko fampa kwa bremi sa na okoro ko na menyim na menim se menyim na mo ya wo ni ayem hihie ne atentinti no nyi se nsu kwa ebe seye ebe seye na afedie na mehu de menya me ho metiti adwubo me kwa adwuma ke se maye basa metimi kwa anya adwuma na sister bi ba me ho na me pam na de ma no no ba bo ba Grace na why se me kam asem nyina de kire no se ko ba ya asem na me ba nyina nti wutimi ka ibi side enkire me na me se eye me din se me kam ibi side atro abi stay sorry a ona ye nwa aduane a o se Grace bebeji bidi bi won so wufu a oba ti se me ko je wufu esu na ma wo esi etwe bi na me ne me ba na edi fat na mu oya ma bi su won nchen wo on so bi ka awia akwai fi school ba nti ma me no ma kokuo ti ni pa no ma me ko akwa ne school mo ka chen se ni papa akwan se no wa de ofa so adwane eti isi ni school fees no ebe ye de pale go sa 9 months na school fees ye ntimi ntwia eti mi pa na omacho omumma akwanya me omumma akwanya simetimi ya akwa na betime fia ana anu mama ne ka se da bi sini mesi dia bana akwana ba oketikiti se anu ntimi nhwe onso ye oba tan enti dim da menya akwa no kan tin sika akwa na obeje na wahwe akwa no ebia akwanya bi bana adom ya na ebetwa esi sika no ene mama yi ne sama me afide na ye ma hometi na me koyi mi anka se mentoma me koyi ntoma 10 mbusa tcheni se ipacho mushiki mo benya obi ma na tontoma na mame se be metim dia ti akwa school fees ni su bi no se akara hosem de nya hwe mebusi bisa omo so metim ya akonya sana na mbusi bisa omo na wu me medi ntoma yi ma no na dokum ma school nyeska akram de kwati akwa school fees yi su bi be mesika sem enkoyi school fees krampo no na onti ne ho ede entwia nti koba se be mai na adwen se afede opese oba no akokwajare ko divoire ho akoyare ko divoire ho so no na amesi na akotina obi man so na wo yare a se owu so a ofunu de emma Ghana o emma ofunu emma because no obi enim bia o de ofi ntombato watwene dista na me ko nua aduane na oboaboa madwane diemu oboabo madwane aduane sikamu no na me ko susu ko su chen se abrante ne se akoyare we ko divoire ho eni nti no me mboa no se ono so de waye adwuma ho almost 13 years ni no akofam ho no ebeton ko divoire fo no omo ye nipa bia se wonya omo ho nipa uwu krapo na ombesi omo beto atwene enti no menene nkasa na nka ombra na Ghana oba saba na chi a hade Nyankopon be na adom ama ne ho ayeden aton na menene kasa na osiyo na sister no na ose okọ asore bi esi saso ni bia me bana mse ni menene kwa ne ho beto no na me ka kire no na o mai asore ho telephone number na me de ma abrantie no na abrantie no tracy ya na de call asode ho no na omo wo hostel wo asore ho no enenti o de call asore ho no na abrantie no ekotwen o so mo hostel wontu kwa otimi da ho no nti abrantie ne ko da ho okọ asode ho no na uma no kwa so na menim ho na ne me call asode ho no nti dana oba no na ofro ma ne se oba ene nyina call ko show over 3 days nti ni Sunday na me ne woman no ene me ba no ekoye fati ekoye me hu me kru no na ayese obi a sebi obi a edi na hye fridge wa hu no na fru doa ne nas wa yatwum ti se obi a edi na wu edi na hye fridge sometimes na papa na no ye sofo no ye cancer ba no ojai
nti dan na ekọ na dan na uma no ka se me no one me ekọ na yakọhwe bi abanti ni won ekọ ye de dan uma ne papa ne pon aso no se obe cancel nti yembra nanim ene duru yesu enti ko ye no ye ko ye duru yesu no na papa ne se na adan ohwe ni nsi no se na won kwa na wiase ahuche nyina esunwa na o ka che wukuru ka che me kuru enti obusa ne se na adan na wo yesa no se ni kidi na ase enti no onko na okolonom eheba eduro ni bi yesu moja ni bi na okolonoma na ho be de ebeto no enti okoto obi na ono nom ye no kidi no ase ya ma eya eduna koma wodi a obewu enti okoto obi na okotina obetina obe week enu nom ya na no ho to no 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 hwesi no sitie na ono apo na osa so kra fere ma no ho enti wa mbefie no edana no pa no okaso betina onwumre no wa de no wa befie abehye ofie na branti ba onwumre obi ampo ebusuafo na ho ye ho no obi ampo ahu ebehye dem mi oba besia mi na me ko me ye adwane si ho na makaje so ohia bibia do on frame me na makọ so me ko bed me wo take ba na me bed mo obo adi na okaje me se de menko onu wa because no ansi no sitie na me kwapo ya me de na me fere so be pia bonti onu anso hunu mu se de waye no on timi pia bonti obehye dem sa be 3 weeks no da so che dem wonu na mia na me feed no onko ma mia na me feed ni sa me ye adwuma ibeni si wo sa ba no kranso no sa anyem na ande na say na eno so asay no asay se wo ko wo tu kwan yakọ na wankra wo no wo ko enu unsa wanyem ene na wo ho be kodu baby eseye because ampo na mepe because na ho chirewu na tisa enu na eseye na nso be enu nso na be ma na nso de be enu na eseye ase me ko me ba pressure na me ye ha ne enu eseye nti wa bebe fie be na wo twemi esa wo na ono aduane ma ni di ni ade ho ne yedru patrosa nti everyday yes ano na no ho to no kakra no ho to no nti onya dwen sisa de obepie fede na hu se ne funo atwetwe ne ho na etuntum susuri nyina ase eda ne kala foforo eye kama nti na wo se okọ na okọ huni maame no ko huni maame sa de ase me ma ye bidia so beto aso e na ko hospital na maame so ni ko mo nkasa mo hospital omo doctor bi ho so on hwe no mi de ho asem de si enya pe no ye peni eni nti edidimwa mia obabesia na meko na meba nti ko ba se na madwuma no so na fact na aba from kakra ade pamono eti mi so me ko asore ho na mama ni ayi akoka be man na kase de na okosisisi be ma bo so yanko anya hwe nti ma se ofiri wo sare ma me so na me nko bi ba sare de me ko na asore no ma me ni kan se me ko asore wo no nti na fe de me no megiai sa asore na me boy na me ko me masede se me ko ho no asore nti me ko ho no asore no na ko ba se me me ne gi se ya se me ye adwuma ho eti mi bisa na mo so metimi abeye because akura ekuta me no mia na se me ta so bo me mo de twa me ho hwa akura ni na me ko na mo fa me adwuma ho adwuma ne na siesie fio kini na siesie fio yi bia na in fact me ko papa so ska o twa mo ka ska de ma me no na esu ani me so sa dia na de pa mo ko na ye adwuma ne su wo su ye adwuma ti me fa we ntu nchen na me nya we si ti me duye me ye ya to aswa na eye because na bitimi de twa me ho ye be hu bibia nti ko ba se be ma na be de achire no oya na me ko apokodu me bia na papa no na on twa ka physical si o de ye fa bank bi se isi ati se ko bank osna MTA card na me ni mi issue iti wo be me na me no ko na kwa ko yisi woni ne ko bank ho ko yisika no wo asi Grace kada be ni mu de be bi wa eja oba bika oba biko ni be mati mi se ye bobra na me yi bia ma no wasi me de be ma on fa ma oda na me de aka to me ho didi mu aware na ase
ope bibi wo ho a no obre ne ho ase onyanya pe no asan wo so no ho sibi ayase efumponko oyidi wi a no de na wo shiri fam de na tie kensin sana ne suban no etie enti ekokoso a ma aware tantan na ma bibusua sibi pacho obo me no mesisa penyini ene me bra me di nachi ene me nwa odi mechi be mienu bai si anka mo ne be kasa abranti ama na ho kwan da esa so kwa ne o musisa so aso ntokwa pa nya asem ketua saso aso ma ntokwa gidigidi pa ena o musi bisafo ne ba mu be ye we ho ne be ye ena kese mr ho mo ti kodai di o matem ti to mo ti kodai na eno echi no because adwuma ho no afedie be men patro say dream maybe no covid buy no mi oba besia mi sika na ne edididi bo esika no kopo na enso da bi aso bo metimi ko free bo me ko free kopo na ye me ni emu anim guase me ti ye ni nyina mu no wo be ma woni mu ho hwe wo ti asem ye kase wo ko me kase bi akwa bo nti bi onim obi na won po bi ko fro bi empa de empa ba ebra uko jikopa wunchia mia na mesan de etue sika na de ama na papa yi ya na me ne ye adwumi covid bae na mia nim ni me akanya sibia ati so mechi aka me sore tuche mano wanti ye pay so da eso ya 28 na beto 28 na beto kunkron papa ne de adunya kopo onhira no se o show me musa akwan sa akwan ne so odi epe my pepe want to be a pay so pin kra yeah free so so e de boa ye ho se be ya be kan nyine ho be ye ha ye so apprenti afan ni antu ukuru okokra okodwuma o be fi be 10 na ho ya din wie ye no sara no otie okwa o mantem be ma warefo kokroma be 10 na fi no be fi bu be 9 se bi o be fi entem no o be fi entem Yeso ko yeduma ho no ma be 5 ni apon no be nya ka be fi bia be 6 faze no du fie so apprenti yi kwan o de me faso aware mutin fa timi ya na ka se ma hye me hodin dada because hu so bad so we odwuma be ma timi sisiu because wo sika etina mi ano na me hu ni se yi madwuma me mfa ho do be ye bia me mfa ho na kodru me bia me ye adwuma no ko ba se na me kwan wa enipa nso adoso itini e mo pe omo be ho amotimi ada ho no bia me ware na me se kuta akura de me dan timi e de ada ho nti ko ba se wo se yi nipa ni bi e de efri mu na mo de me e de e ka ho otimi de mo de me ka ho no apparently when jay mu ye nipa 6 no so be ye free mu e so when jay mu sa eto ma ye mu bia 50 million say ye fa ko pe bibi kakra e enfanye eso kura me no mo de me kwashi baby so ba na ho pay ni emboa me na a month bia no ma 1500 no na se aboa me ma betimi de hwe me ho me ne me ba akole na akware school se ko bo ampa school fees ni krampo no ontua me na me di command so na makotua fees no na maka teacher fo no se obetue sika na mo je ama me sika twem ko pere enye otue sika no wase no otue sika no 20 30 40 sa na me dem ko twa ne boom eto mo di kakra de sa no mo di sika de ama me na kwa kochi mi di na me adwuma no eje basasa no me betina efie no me bi bia me ye adwuma ho sa 5 years Ezra 94.1 na me sisa de a me pama de enti no me di scan makoto industrial machine the scan na 5000 e de ma mo sa me fa kokko ye adwuma me blakoto industrial machine se be ya me adwuma metimi asan ato aso makokoye timi de adwuma no scan koto industrial machine e di besi den emu wona na me ka se abrantie no mu wono abrantie no be anya abrantie wukunu me kunu no obeka che me se wonya dan ni okone ni sta mu wo he ya me pese me bo mu di okay yanko mu wo ya na ni sta no ka che se ni na dan fu bia to efibo okoti ni ti no opo bi ma na ahwe fio na efio no
na manti bi o ma na bibi kakra na obeka ti me so aka ni papa man ka ye because ne nye adwuma baako enti so koye ha kakra ne nya sika no betimi aye baako na to ka sa no amesi mate be okoto aso be bia be ma bosumi bi no abe de okwa no baba fa na tare baako no de ko oba no fa na bag no de ko okay be ma ne ba no oba fa na tare baako na wo de ko oba ne bossa no oba fa no de ko oba ne trousers baako shirt baako na wo de ko asem no ani echese ani soso ha dwene ye ma me ya wakasa sisi Grace wadwene ya emedru ba bie no efa ne trim ai aware fa ne trim efa ne trim ma fe wo onamwa sabe na okasa ti se obi a wabodam asem no awre ho wutie ne sa no ebedru ba bia befa nika ekwa emma na je se okọ Salome no ano no yenkwan na me pa cho ekoba se eye sa no ni mama so be yare ntafede na o se ni mama no Sunday bi okohwe no emi podi anka ha me nemu okwa okohwe ne ba afede na oba o mafie bi no afaso kote ho no se bia ye ho te se o ma bi ana because na o de oba akọ ma me ho no mam so kon so ma na dwane kakra ebi o de bebe fie no o fa ma fie no de ko ho no de ko tie ho no so o ma yesika no pa no oko eti u fa fon so friend so a obo a fa bo so obefa eti na ye o ha pa ma me e ma nu wo no me bra so be wuye e bra me di na chi a na ka bibie ni a akosoro gina no be wuye e ma ye kodi 1 week because anka branti enhwa akure na me kame kombra abranti di me ba no koma ne mpena foforo wakofa mpena mpena foforo se akwane de onhwa akola no wokoko ten wakofa mpena enti okofa mpena me ba na akwane oba no 1 week no no so wamba because no de no ye nyina chese ompeme na me ko amenko na me sumi ka che yen se me wakofa me mfi bola so esan se oba jimi sem aware enti no o se odi me koma bisuafo wono bie na no ka che o se de wo ye wo no e che so wompe wo na se wo na wo de wa je o se ompeme ono de bie na ka che wo okofa mpra no wie ye na no ta ka sa asem no so ompeme me nko na me si me wankofa me bola so obefa me so na me ankasa me metime na me ma ha me dan a metim na obefa me hu se hu ha na efie no de ho esitie na obefa me de me den e betina won chen eti office e wonni me tina bie ma fa me koma bebusuafo na weekend ho so oye no oye esanse won pese obeye saa de ni ntino on pese obeye den odi mba koma busuafo na mo obeye ade a ebeye me ya na kisi bi ka me den me fini so den akọ enti na aware me ti ase no ya ware so nya ware a enkwan de ewo bia me opa ne bo me humodi bia se anka metimi ama me maintain aware no eso be ma no de bi enti me bra na wu ye no 1 week no wamba ni ma me kwa mpo ma riska se on famra wasi wamba ni ma me no mo oskama yanko oskama ena na en ma me no maniska se oso obedi mechi ba no ko to 20 mimba eso wa ama enti mesusu me koye wa week ni koye me koye baaye no na afede akwa no kofa akwa ne baaye na kwa beka che me se wode me koma ma afrihia no so ma afrihia no o ma mienu ba ko nyisin ba ko se ketua na ye ono no kudono nempra eno no ma afrihia o ma mienu okay it is say dia na esie he said yes ni say Ezra 94 oso ompeme me say fie na me ne tie wa ye tie ho no efie na bebi eliki e obi a oti bebi a ompese sanse adwebone wo ni timinti no ni bebi leak only onhwe na onye fie na oso oni hu a obetimi aye edan no onye dan no dan no tukot na kote wonti no onfa hwe ho eye mo fie amosia na bushefie na sanse ono wo ya branti ntimi papa eside papa ewu papa side no mugima no se abranti na oye no chamber ho ko sibika ho sa any bathroom
be ya bika obi ametete no nti ye wabonte ni hwe abonte sa ba ye ono de ni hwe abonte nti mi right fie no inside mi ye bibi wo bibia se me nkoyin se be wo ye no fie e no ho na e wa na mo ware mo kwetena ya sa nti efie no susu na dan ne suso obehwa ye no wa nye no nya akonya ko sa akoti woni nti afide onfa won kra na mizusu sanka sibisebi o sanka be ma de ono oba na ti na akonya bia ba na onya dan foforo akoti ni mu a sanka bika watchman dia ka okwa na ka no yire ne obanya na ba sanse wafa no ho adwe nti ni ono kwa na ko ye nti one sa ba no na ti dan mu okote ya oba na kwa waja no kwa wo si afoforo na ti ne so afoforo oh I see foforo eninti avede misa dia misusu me adwuma no ko ba se me free adwuma no betina efie no na ma misusu scan sense me pese me bisa be kan me ne basa enti no na ma ehwemu no aye do no o me iska bu atri mini akra no bu atri days first come my o ma akwa sika so pepe bi kropo mu so ya yesen ebia sa akwa no bi e kanti ene dwa na obedi a eno ano no on first camera akra no pa na oko nti sese awade na gu ana ise ono onja me die so ono ba fofo na ti ben fie seni oni ba na tran ono ba na ti be 2 years muni na 2 years ono adada David ofa ne honka David ono so onka che busia so meja awade sa na nsie mu ti na me dia ba ase nu no ono hwe me bo me ntwene se me na meja no ti me fa na nsambre wo so waja no ye ti no so waja no na mbusa se bo ne be na wa maye wa o si meja o a me fa won nsambre o osi an se woji osi woji am ti fa me nsambre me wo bie wa no ka che so waja no David am se bo ne be na wa ye me wonya me bo ne bia na me patwo ni ma me ka ti na kopon wo betwia wo ka ase etwia wo ka se me na meja wa se wo de ye mi obi di bi ye onua ba sanka be oda enti na me ka se de bi boy no se me ma me ho anya ha afa asebo no amba ha se ya boy no be di me nim kan because the company fo ni ma no osa kwa egu me nim ase so why then se me ye kwadofo me one me sabe ye konfo me saso ne nda ki se ogu me nim ase wo so wo kwadofo ye kwadofo ade wo mpadwuma si me mpadu me wo so ya na otifie no wada na hwe TV do ka government ase e na ose wo nsanya dan me saso ne nda me saso square konfo kan wo ye ni sikada se me de adwuma na betina efie na sikase no no ba on fie no oba mbusa no so no mba ntana pe bi wo fie se me hu so no ankasa waba nto ba no ana okọ ana me so no ma iska edibididi o so oni iska nto ode ne bag to dining table so okochia efie ofo etimi ho no ko bie bag hu se iska egumuni ana me yi 100 cedis nto we fa koye ofa bag ne koye ntimi so koye na kokọ kan no hu se 100 cedis e den efie so eso ho ko ba na osan ba afie na obu se me se sika ira na so wo no kra wa nyi scan to ho David no koye na obu se me se wo ko no odo bag ejami ana onfo bag na ende enjam no koye na osi no no adwe no koye enti sa no kopo ko anyi bia nche me se bia me mawie osika o na asanse adwebo ne ba wotimi opese o jami nti na opese ogumeni masinti no ebusunafo fense so ba no obadine busuanse wo mpani bie ma fa ne breye na ko baby ahono no kokaka sa asem se me kronfo no was apart from ni sika dodo sign wawia o cheche wo mu na 100 peno na o de ko ba wo kwa bi na the frame no kokaka se me kronfo me se me kronfo me wia o 10 million ana me wia 100 million hu ani wo papa oba for sika 100 cedis na o pa ne kronfo hu ani wo papa hu ani wo pa hu ani na se oto krama beto dem na se wo mfidi na oto abo beto dem na se bia aboa no nhwe na aboa so wampia mantia anye wo no bewu ne wo no bewu eno osan bo kron osan bo wo biem se wo ne nda aboa osi oboa mo so ne be da si me ne be me de ne da me nyi se be de wo me ne da na nyi se ba me se kwapo na almost 1000 possible kwato aduru na obi a wo so won peba na dia na de nyi se ba no no akasa me se dia na de nyi se ba yo wo na mbisa dia na de nyi se ba se wudi a na nyi se ba wudi a na nyi se ba but ono so obedi obedi but won peba eno oba ho so na nka chen se e bia
me ne wona so okwa akọbọ okwa edu ana woni wo dan so na wonyem so a won fiu sa so okwa peba etu obese wonya dai wa wade ni wo abrabom se wo sem abrabom ana wo so akonfo sa se wo sem abrabom kasa asem na wo ka ne se sa na tie dia we ya akonfo se sa akonfo se wo mpeba menyima no abro me wo ba nyinsen aboso me nsontafo wotumi abro na mankora na wu agu ni yam ya de ko hospital kra na wunsi ho ko ye die nsi wunsi ho wo ba ye woni ne dai wo san nyimo ye esan sayi biem wo ko yare ye ko abijan yo se fa ba ya wo ko yare ye de se wono ne ye frɛ no ane wo hwɛ wo na ma me be fa kɔto aso ni nyina so no hwɛ wo ko ba na ho atode a wo ko tei wo ko nya ge you ungrateful ankasa you ungrateful na je sa asem na no ode ti pa chomo mo ame na emre bia se edidi ni bia no efie mienu no ono ankasa na wo se efie mienu no woni ne nada mo nada ono wo nada wo oba na bia woni ne na anase onya ge ni tu no omakora David mi ko po e ba sa ne penefo po ano wutumefo se o de be ma de so ye o sa na o de force na ni ndam me so ba efie mre bi me force no abanti esi da esanse ono ka se why obo na adwena boso na ono anya bidi wa bonten ye de openti no wo se da wo force no na force ni wa wuro wo hu jina wa se woni wona wa pene da wa soso ni mu wa aw me sebi me obi a me ni agi wo abobom bebresa etibika to wo se me ware dia me nje agya me ho because ade owu a faso bia de enisu eti mi be me pundi me fa me ho e de enka me ne da eti obi se wa no pa na de ma no obi se wa wi na de ma no obi se onwumra na de ma no sister wo fa ne sa fedro ni nyina mu enso na ni o ye wo wi a no wa tantande ono wo da wi a no asai wa tantande Ezra 94.1 FM na fe Ezra TV na sa wo de manu onopa de manu awia de manu onwumra de manu anajo na ni nyina chi no ose wo ne na eho no wo chechire mu sen because menti ase okasa pa wo su chire mu sen so ase wo gu ni mase because okohia mpenufo bi a na zie bi e be ka asem na mpapa ewu na mpapa nkrofo no ka asesa de a me nwa na owu ye no afido mo be hu mi nti o mbehwe se bi a mo siesie aware no e betina ase ka e be ka asem na osi an me one me ye kwadwofo me ne nda me sa so me se won sa wa toto ni botom afede me papa for sa de a o mo ni mu no da nti wo fi ne first time mo hu mi nti sa de o ma me nka ma asem no mo toto papa so no mo ja o ko ale te mo be ware wo no no mo ma bi no mo ni o papa wu ye no papa nkrofo na me ni wo mo eti mi bra na me se wu ye no na etwesi ye akohu wo mo ba mo ba ye ni bi no mi bra no wu ye no ba ye ni bi no na o mo hu me msadi a o mba hwe na o ma ye bibia o se o mba gimi atum eso ko ba se ase bi dia awale je ye hie o mo no o mo twetwe mo mo pese o meka ase mo na je se wo papa ba na abrantie yi Isaac for your one de o papa no na tira se je awade no papa no nyem papa me stepfather oh okay but sabran so na ma meti ase na ma meti ase okay o ware was a virgin now ye bebu na na oh o ware me no we break me there aso na me nya obi a me basa said ye na wo ka say bia wo start abrabo no na wo nya we nti no wo ye sesa wo wade de a ene ye wo besi wagede mpa because ye de wuwu a echei apro drum ka say bia wade abanti ba makomu si anka ye ware be chi ne ko ba say sitine mu na me ne Mr. Neti ne ko ba say o say me free Mr. Nchen na bia so me ko pa mi dan han enti ma sata me nya dan enti ma me yes sa de abanti na oni me ni shaware no ma kwatena ne fie enti ho so kwatena ne fie be ma ka tell say me patro me nya ebida na so betia o ye memboa ka onye memboa na nka mitimi ntina ne nchembe eyibi na mfa mpedan me nya dan na wetu efini wo o so kwatena ne nche na say ohumi sai want to me but did not be firewood na ode eko ode me yes ade ba me ma me firi ka to mo se me nko sa ade ni mu bi onti say me amenya mekunu enti fodwo yi ne be ma wotoso mienu a wo ba abrabo yi mu ana wani fie de yi wafa no oh ole na say
samene na di mpamu ehiemu ba omo ba do na ko be ware me no owuye no ko am ko hu ko chi na oba bi sunti no ma metwi me hu firi ni I see ma me si bi se me pa adwuma me puma de me pa adwuma nkasa because na me mpese enna me ko because me man nkasa no si sunna se bia ojiji ska ono ho a na opa wode wire den aye na ade eti wo pa wagya wagu animu ase enti e na okobo wo kwa adu se wa akwadwefo wo ya kronfo wo sore nso a wo do ho kame no wo fe ma no I see de okanya atro nko a eti wo ne wo masan pato ba ko wo mu free mu no nyinse na sese ye no se ko mu ti ase anka wo ne masan ne bebre o bo wa me ne nyima 3 months na de na ase bo wa ti ni kwapo na me ko edu baby no me papa na me ka so mo ba mu no mo ka se bia na me di odi edu na ede e bi e fa me on se o obo on ka no pre na so no kra ro ka cho se nya de opeba sa enti betumi abase wo de aduro fa o de fa me na before woni no ebenyinse no wadi nka nyinse bi ama nya ono but with bema for from maybe as na SSA Debbie okay ono nkwa ne bema woni no fefuro woni mema no bia fefuro ono nkwa na ono na moko hospital se bia mu ko hwehwe se efridi en bibi na enkoye bibi na atochema anasa dan so de mo so ompe nti ade ko ba ko na se kwa na ni ko ni agi because ono ompe ba na wo be hia no wa wo bi dada onwo bi o se na wo so usu ni bi na still also ompe ba enti wo bisa ne se di enti ene wo no enwo da won so wo mo da mo mienu nyina gbaba be hia na o ka che so ompe ba wo se di enti se ontimi hwe ba no won to me hwe ba nko be fa won ne twen pa kakra sa wo ye ho ade ye hia ye no endru man year na ekoba se o so bare me okay na dia bi ko hu asore to ne twen pra be me fa sa bo so me nwotwe bi mu ansa no ba be ye ho ade okay me ba aha eye Ezra 94.1 FM na Ezra TV makosem djumade wo hwe ene eye dwada ye ma me Grace fodwo na kosem de be ma bi dia ye no efa ni tirimu ene ma kwa sheda entuto ye ntu tie kasa no a ekonyenya kakra na je se meba mu ana akenya kakra efa ni tirimu memu afa utirimu ne wenye lumba de memu afa utirimu ne ni bia eno de ne den worker ede wo efa tirimu no worker we de eyawa be ma bi do ba bi afamu na afa ni tirimu anka be ya dambo eno asem na me kan sese ye mo ba no ni no ho afa papa doctor Marco ma mema wo no joso na promote say me adumode na so ache doctor you say the mema nim bi pa de jago arahu o yenya wo ba wodwo a wo mumpo woni ni nyina na nekọ asori na say ono na nekọ na wo sabre no se so oba ye oba ho ade wo na asori on de o ka chimi soko sisi no ye oba ho ade na so to ba ye me na me kwa me ko assemblies no ko sisi Achele mi na me kwa assemblies una odi no ko assemblies na wo no kwa sorry ka chimi soko sisi oko sisi o working na odi no ko assemblies enti mu ko ya ko me say wo ye ho ade na say odi no ko kire asofofo no sa tete na ko pem da o ko ye ho ade no si e ko e no kwa bia ko na se bia ka se bia mo be ware a e mo wa ye cancel entu be ba bia be 3 months na e de sisi mu se be ya mo betimi ati ase enti ye ko ye ba ya be 3 months tenu echi na yo se ye nti hye ya o se etimi betimi e de aware ti wie na this is for so much nipa mo so bai TV enti o se me call no na sorry na me free asemeso of course sisi the most I consensan e wa ban mu ana Ibatran okay I see enti ya bese ambaso na ye ne no aba beto ayen komo twetwe ne so na sabre die obapa Grace pejo mu kakra bi ema me ye wi a obeba betranse na fe yase adokro kakra ye wi na ya fre be ma no se be ya asem no ye betumi ate ase ye pa because from bosome to ba bosome nwotwe na nkono a wode ekoye nwa de ni sa ni suban ne na bufuo no wo hu ni na obu wani gu so na ni nyina ye hu na ye nko na me ne
minua yi enkoto ayenkoma so twetwe mame na wusu din akurugu aha na o te sen na no na so yare se dia ye wujidi na edia na ye wo na me hono mi na me what the assembly ebeda ye na nsen bone tofa e kire ye we kra de me ka bone tofa ka kire ye ne na ye nkoye nim mpacho de mpacho bi one first na so yare wo ka sa ne wo yare ne wo ho ato wo no sunsun bia na ntamo ntime mpacho bomadia na ene de ye kwa na ni bre so wani bra ye ni abre na etiefu ani abre bi aboa why ye nkwan Pacho, masima me de beda mo se. Pacho mene abrante bi na wo hono. Na pacho mene ni wo ma naija. Me fa funo. Me de hospital me akone ba na yankopon ya madom. Me wo fa ba akran man fa na hogo no so sa. Me wo no na ne to kwan na ma me de hospital akone ba sa pacho. Wo no ne to kwan na nka ho amabi. Baby o be jana na na fa no. E ho na si. No, me the hospital akoneba sante o ma me de ne ba gi ti gi no na o me pae ne mfi ho nti se ho na o je na nan ne fa acho nti na me se me de be dan mo se tu ko ye no na gi a doctor for se dien enye wo ko gi no a ye ka cho se no e na atam ne ba wo ko ye a doctor for kan so o mo ba ye dan ampacho o mo se o me ye ne tunu operation o me pae nti ba cho se scan o mo so imagine pacho mi ntina mi se me de bedan mo okay ntina o se o de bedan ye no mi se we no enye foforo emma obi a wate yenka ye last week Tuesday ya na just say extra any 1 week na breben na o mo ka senka bra no o mo nya wenye sika ankro pacho last week ne otinani week etwemu last week Tuesday no ya ye start ye no sa Tuesday no na o mo ka senka feska ne bra na o mo mfanya akra no operation no oba no wanya aboso me sen ya na mfie twempra kakra be ene kwafe ansa no won kwa ye ho ade me boa okay empra twe ne mu no na mote edan ba kwa na se na wo bi ate ne fie me pacho bra wani me na kasa kese kakra ma me me pacho na ono obi ati ne fie na obi ati ne fie na we hu no suban bi because anye bi akra no ya na wo kwasra no kakra e bi a wutibi kodi ba 2 days bi won ho na me boa okay san ni su ya wo se ubaware no wo hu se enche na ne bu afu we hu no me pacho me call ne chen no we see na dan a single room you say dan kitwe bi na ni soja na me hu ni sa no na me de twuma me bi mi say be me bia ba me nche so so ware me nti na me hu ni say ni demo siesie ni ne hu no enkoyi no poka say ono ko ware na no ni kunda ni yesterday eso ne muslimu dan ya omuti te ware de o kwa be ma bi wa na enhwe ni mo sibunya mo kaka mo kotena ase na mo bobra na abrana de mbu bedru akire eti mame bu mani gusu mame tu no mesese etisa krampo na ne no pestate bobra kakra okay me chese enye ne na brabo ahase me o se wo start ya wo kwa ni mo kakra wo se mo wari wie ye no e na wo behu ni suban ya hodo bebre ya na ebi ye se enche na ne bu afu ti mi bibisi na no na mi bisa se time a wo hia no mo twempra no we hunu se suban ni we wa na ne ho disa ena mo twempra no so apart from so wa na ne ho disa bia enche na ne bu afu a wa nan suban bia dia e che se abranche yi die ni suban we die me wa no a enye ye na obu wani gu so okay wa na suban bia disa wo ji disa wa na di be sa be no wa tom ni dom wa tia hwe ni dom tu bu wani gu so na me ase enya bia me koda ho 2 days ni bi me ko adwuma ana me bo night wo adwuma nte bia me bo night is bia me ba no pana mafa no because na me nkwa na meti ti fa bia me tim be hyewa bia nwumre na me kofi ba man kwotena wo se bia 2 days 3 days there bi ene me adwuma nti okay all right eti mo ba be worry oye onwa de wonu na fa aka no ana mo amochetwia because say de we see ka say ashase no wo ko ni fie single room twatwapo bi emukra anye fe na niema bi nchese ne bi ni ho enti wo ba ye onwa de no na fa ho ka
but no ma me tia se na ho odi so ade na me so because oh so wo kakra me so me kakra nti betimi akoyenim ba ho ade ono na fa bibia ye se be ware no we na dwene se be dancing room do so on de na ma me ti singing room omo bre pa nto no fa nche na dwene so be ware atina singing room nti wa no ye ntem so be ye dan bi aka ho ama onya ne kitchen ne bathroom sibe ya on coffee on koye na koye mansu bia nti ebe before sibe ware no ye na dwe so be yes adan no ye kan ho preko okay oye ki shirt adan ne kan ma siase contain ase mini ebe tin 94.1 FM. enti ni hwemu so net sign because yes pratwe de cha wade bra mo twe bra no na ni hwemu ni sika sem yie enkomo oni wudie se bi obeboa wa brabomu na eno so net sign oh ni hwemu ni de ene hwemu no enkoyi ba me na satan me ye adwumenti no na me fi se bia anka metimi di me sika no akova no ade no onye adwuma sabre no no ye adwuma ben no kosua na no oton no oton kosua no supply o supply obi kosua nye wono ane dia no ane dia kwaje no supply nti na me fi se bia me ma pode so ne science yo gigi ska bebria obi fi se bia oyo ba oni suban nti na me request ska ba ase so wa ma request but e wo mu anu onu ankasa wo misa ye no onu ayi bi ma onyi bi ma me da wa nyi ska ni bi ma me da e bi me call na e bi o se bia me nji fa nya dwene kakra ni yindi I see. Okay. Enti wa ba ye wo ade no e di sen ansa na ni suban start asesa 1 year na me hu se ni suban no se na nye eno a e die na no wo yo 1 year no mu no me hu se ye kwa sorry we se ye ware na nche na year bai o CCC wono ye kwa na o se bianka me na bianka oyobi a opesere pa o kasa bebre uhuni pe obepena sisi asu no esupan woni mu no wunye huni enti mi hu se asibia nka sisi ye ko ho na na bia afibia no asibia o dofo etunchia na moya de matsenua odo ewo ntemu no wanye mi bi o de koye obi fufuro na se na obi metia onso tinfinfi na obi fufuro bo afufo tinenche nti bi osaka ye ho atu no asaka be matu no okoye oba hofo edi nti e ha me ba ase ma mbosu ka je na ye ho atu no koye oba hofo osu enya hwe o se me edi na me twa aso ba asa sitinemu no na me hunu se me bi wo no ma na ededi na asema enya se kwara ne buofu buwa ki se adibi abi se hu enya bufu kropo na no afa no wake up buwa me ye dwane kropo na e hoso pipe ni ho pe ko de to me frank ono na ko nsu na nsu ni fie ho na nsu ben pipe ben fie 1 2 to nsu ko de ono na ko nsu wo ko nsu nyina ono ko nsu nti anche na benyeme na benyeme si de ko ye operation nti ono na ko nsu se be ya bika me ko fast biamba okay ni say den de me number 1 na apart from the su ni ne ban ni de in fact na me ni si bia ka be ye adwuma be ye san kakra beba so san ma okay enti mo wo ba ko ewie yansa na obeka che wo se ompe ba bia anaso wo ware wudi wo ko fie no e na o ka che wo se o grey ma ware wo de na enso so hwe no wo anyem mempema oh me wo ye no me wo ye no wo de di kan no say because me nyimba akoma de na me say nyinsen Ezra 94.1 ba no na sense ma nhwe su yenti e be say na me nyim say nyinsen ti ko fa ultimate bi fi say be na me me ya na me sasra me honam nyina enti sa won say wonyi musu na say odi ade a na o hye sra ko fra sra wo fuso e be say enti eno basine ko eno basine ko ye nti echi afoforo baaye no na me hu say da bi me say nyinsen nti e ma anya say ade ne bio be ne de na me de nya me ba boy no nti wo nya say ansa na obeka che o say ensan mu piem na o kire wo say bia kra ni nyini duru say ya e na wo betumi asa anya ma aso ni me di komo say o say ye boy ho ban
but wano do ompe family planning because it me ja onsusan so bebre enti obebo ne ho ban sen enti yembo ye ho ban enti me nye me fifama ju sister de me yet me use time date na no ya de wo ho me ya de wo na so ya de wo ho nyina no still a wo sa anyem say bi wo na me pe akona chiri bentin no bi wo ha eye ya na asenyinse ne so ayede aba ba no so wo mpe ba na sibi oye sibi be ma aso onimo ba hwe se bia ye hwe oba ye to ade ma oba ade bi ho no ma ti se onim sa ade bia na ebi na eni ne ho na adwuma no enkoye nti bia ne sika no enso sa ne ma no enti na bia wonye ade e fa ye ne fe na enso fa me ko ne ho okay wa me hu se na ho odi so ade ba me am so giti mu se ho odi so akwa na me ye adwuma etinya de amede me house akwa so ba se bia to de bia na edru baby a wo ba so ho timi chi kakra aha obi se na baby a osimi bi ne se chi aden pa anyagro se chi aden na wonyi ni se wankasa ebia wuti we wo kasa nya de wo bokọ de na nso ye kofia wo nya wonyi ni se bi betimi ase wo ba bi o wa oyenya wo ye din but se bia wu na bonti a wo beka so wodwo ba wo kofia ne wonyo kete wonya sa ba ne bia me ni kura nya me nu mi ware mpo ne me ni ye di me ni nya di ni obi a me kekeka ni nya di ti mi ware wo so ware a akola be ma ema osu no ban bi sisa akora be ma osu no eye wo osu no ban na asesa na be ma ne su ne ban akora be ma ema aso ya ade a wo ye ne ntem we kan ho because bi oba be su bi na ma metumi se ye ne ntem because keka ho oba de ho hia na ye akọ udidi na oba su a utimi enkase weje nti na ma me ye me ni ye di me nyu obi a me keka okay nti ye hwe ebra wa start ya wode wo fa yaka de mu no wo bo na busia ma ne ye anase asori omusia ma wade ye so no wo bo ma ne ye ipacho na me wo me ma me ba ku bi ona ya na cancer no no kam okaye ho iba on de me fa ne se ma me preocupe because na me ma me embe me sa nti bibi ne ma bona ma ne no otumi fu se ware de abore mu nsemu de e abotire tinya abotire o de bibi kwa mfi no o de ese kwa me mfi nti de tre bia na ono abefie na obetu yefu ba no otuni fu no obeti ba onyi down up no sa so ya de fufu okay abrantie ayewuku no Isaac Fodwo se wo hwe ne niema yemu se de osikasa kire wo hwemu ni ade a osusu se na odobi wom ana sabre no ne bia wo pamade no wom no se wo bo ho mode sika kakra wo ho ntina ma ne fitia ma ne be se wo pe wa de wo ni ba twesa na me hu no di ntina hu ne sa because atam no bia me ye adwuma no me ye adwuma ori afa achi osna no store eben ho no the store kwanti ho na menam ti ye ho kwan na me de hu no it no fi se bia sine ho si agidin na sika wonde mi se sika ho me ho pa ewo sa bibi e pamade yes no no si bia sika de o me ho as we compare de nti se masa de nti me wa me nyo bia me ye kwadwofo me pese me di bia pese me pese me bega di bia me me bibi na me de me itimi abo me ho so so sa na me hu ni se dwume bi sa me tina se me hu se sa na hu me se bia me wusika because na me ha me da me tim it hu me se me wusika atiti ya wode wo fa mu no affect wo kakra do pacho tama do se edwuma no e free me nsa no bia na me se me ye edwuma no e free me nsa no a me be na fie no na afen so onsa so fiska embre me ni akwara me fanto aduane ndi no eja me ha kakra because no na ama because me nya obi a kwagisika ono ato aduane di eti ma me ye se me kwa bontin kura na me kwa private wa bontin me fa 10 cedis me kwa bontin se me kwa private no avedi me duru ono no me kwa twesika ma private bibia me kwa private na kwa twesika ma no me kwa tina toilet so 2 hours public toilet so 2 hours na me se mada oso na mada effecti madwene effecti me public toilet so 2 hours iti brana kwa sika me ma na mudu iti no office bia me pie
ntompo de wan ba hwe me tira kwa chi me ase me ho ba me ho so no na me te toilet ni so na abran busa ba papa man busa me say aden me se don fa me se man na me nko me yedi na me ti me na me ni krampon gi se me hia atare me wonuma pa so me pese me hie na hu mi a me chempo obi ase me firi me ni pisu ma se sakra titi odi me ko mu no efeti me pa wodo akoma nyina ama no wodo hu nyina ato na so mu a won se obi a wonyi basabasa de so onya ware a na on pese akasa atibia no ko bekum na so ko hie be ma odo be bura satibia ni ma fa sister obre pa edin kania wo bo wo ne de wo bo ma nyinsan no ntafo no ewu ye no wo yam no anase no tabro not how what me ni so bebo me put them in IT see aka me report to take police station and I do and I see and I do I'm yeah we say 19 years and Shadros said do open no pese o da se pant What's the pant hey ti do open as o ye man no it name me she me she because of fa bi she na me na take police station wo me nko anajo satam no nya ngu na ewure bi wo honom besi me na me na me se be na me rem no because ya after me do that me satiti samechi samechi be hia man bi no say na me okwa me say be man no do o so na me konto kwenti me ko police station wa ko report ti anajo be na me ko police station na man no suje ni bi nko for madam Fokra no na adi me be fi me bo na be man no da ho no ka yen say de o ye no onje no o start report to be abi ma on fa no ho nche no obachi no aden ne duru ba bia wo tete wo na ani ye nyan no wan pro ba bia ntina mi pacho na sata na mami suogu na mi papa suogu mi papa de odi ne dika wi ase mami be wu na enua no musuno ase nyuma mu odi ngakra ntina ase enfa kwa na woko wini be bia akọ nitina me bomodin ase aka metimi ama be boy na ede asisa sesu ne enkoyi na obo ne homodin ansa abanka ne kunu Isaac Fodwo ebetumi asesa nenso woye de wo betumi bia na enye yie obi wa awade asesesi a wotimi mu se ono anka awade gya ye nke wo mpe oba bia na ba ma bi obo ne homodin ansa nka sakraye ebetumi aba nenso oba ye den enye yie obi ye sofo obi ye sofoba obi ye marriage counselor obi kra ye adwuma yi bi ye no ye adwuma se ye se wo anya ba ma pa se de wo besi atete wo no wonim se ugya ye be ka se ma ko na agya wade yi wono o tewo siesie nkrofo ade ni wagya ye ba bia anwi we se wo mo kromo ni suba mo hwe so agya wade mo twa ntini e ka me de betra me de ma ka no kra no he wo ba wo kunu no wo tete wo masaka so no wo de sawa na jona je se sister wo ba bo de no fa ho adwini o fa ho adwini no ku wo be sa akwa wa afoforo me nka jo se sa wade ne chichira se na nkonkwaji wuwo because obi atena wade ase am ye de akuma adwantirim obi ye de asra da de twa de ti obi ye de tue na ball no obi ne kuru de se kan ne kodwudwa no e wa afuo mo me sa mema no a wo mo ye violence sa no wo be ka me ka je se kwotena se ene ye wo awokotu ho fonti me de no se wo ye me sa no de se kan samia ene ye mo beti ani se ma akwa agya ya begya esa se wo obekume minya heavy wo kumie bia na minya sa kira no minya heavy anko me ma wo no nti no me ko bo sam je meja atena ho ne medum suja obi wa wade mu bre eka ne nko na ye no watimi atena wo sa so power de jaye na so nipa na hu sa no ya na ye ne sesa wo ho abo ho so se woni ba bia ko se wonya de wo bedio se wonya de obedo ono atete sa eya ne mu eya ede me bi ko ha mu depression no obeya bodam na be ma na sa akọfa foforo na be ma ya ne no oba akọfa foforo eya ne mu ete ye invite Mr. Isaac Fodwo se nyame ya dom a wo kira ye nya one ne yire e wo studio se ha se wait ya omo nkeka me ehwe na ye wi a
na afei abedwafo abem kyina no na yafa phone calls no enti ene wantumi amamu a ema ne haw ye nyina ye yie ye ba promise nti ene ye da so ye kasa ya ene so tam ni dwadwane ye che wusembotu enya asem keto na dwada agese wadwane pa na so na kamihia brepa o na so tam ye dwane mebre no enya ye be awie na bom no meka che o se ye ba no esu no bomodi aso bema na ka no awakoma ne free sabre ya ye sorry ko bia ne share na ka che wo bia ono so ne sem wo bi se omo aye na hu ebe enkoduru ochina no pade na bibia keka siani a evangelist said yes ya draw your plan no bibia keka siani a evangelist ene wo no be ko nti wo mo beda ye mo wo mo nko bogo so se ba bia mo free ba ye no wo mo beda na ebeduru china no pa na nyame osoro akasa kire ye ne a na je say evangelist ed wonom eko ne akoye bibia edi amamde ebesi bia no echa mo bete ho asem bidin ed Marcos program no Marcos Ezra 94.1 FM na fe Ezra TV ye be repeat no 10 p.m. and ubetumi assign ashebi ewo ho me da say Reverend Katachi Afrifa enche or the Ezra live worship ebeto aso na enche Reverend Katachi Afrifa so de na che say ye bebo ni bishop one no na che say enhira no ehwiegu sa enhira ni ehwiegu ewo Ezra 94.1 FM ye boy ye papa apostle enche su bishop so assign ba ya ye enhira ni na no ya me ya duma ko kira obesi ati yen kabia